Mencak kesengi ke Arab Santorik ukala lengkot layo ban penkut no ya ka 49 annual conference jong senam arjara Arab Sau ya ka bala penyat da ka All Meghalaya Karbi Association kabla long hapo kasnong umrang umjaran Riphoi district. Hakane kesengi lawan ban sakhi da o Deputy Chief Minister ba President Tensong ubalong kumukong san hakane ka program. Bada haka jengidon lang ulokal MLA jong kanompo constituency ba Meral Bonsim badu MDC ba Balajid Rani nang tade kesenjuk jong kiramba shnong ka Riphoi district ki president jong kiseng bahalang baper bada haka jengidon lang u president ka amka ba RR Ronghang bat baro ki dekhot jong ka amka haka jeng sakhi da ki hajar ngot ki paiba na kishnong karbi baper ki biyadan hakane kesengi Daki jingsong kia ki babun ki ba ki paiba ki don ngia ka jingsong hakaliang kalenti kasengkin hakisnong baper kum kalenti na umrang sha umjaran bat kalenti na nong po sha umdan bat kiwe de hakba na kaliang ki paiba kelayo ban pha ya ka memorandum hakane kasngi sha PWD minister ba Preston Tensong hapa jungkran na kaliang ba Preston Tensong ulong bana kaliang ka sorka hakene kisnam banwan kadang ngele shushu ban penkiu hakaliang ban kentu shushu yakinong rap hapo ka jala Badha kabiyade berkaliang kalenti kesengken ulong baun sapen tikena ban penurlong ya kejeng dan kam jong ki pajba walada na kaliang ka sorkar kamla ban le tang hapo ka shisnam kenile ban pendaman laos nam ya kejeng dan kam jong ki pajba nong shong shnong Namit skem makini snem bat ki posnem ki banwan kani ka shnong jong ki talong ka way na ki shnong ka pau hadu kata Ngayon, utumpaw may ikiding sok ke balay project ke balay posti. Baka jing kamay jong pi ngasnaw tu amni kaday lengba jong karep karyan. Nakwa bat suong yupi. Bat lada kamday kapor bangan kren nakaliang jong sorka. Ia perkhat mendaban penklaim ia karep karyan. Kakamay kagaji jong kipai bak nong song snong di jomi. Hakelen sodom jong kejela Meghalaya. Ilajan ban pelong ia ka budget session jomi. Mentani dah pun kre ia ka budget ke jomi. Kabang akwa ban ong yang ia pi. Bang ibu hatman ia ka rep karyang. Na ka benta usnem arhajar arposau arposan. Kata kabang akwa ban suai ia kan kejing persnau hakmat jompi kamtam ki para jomi ki men jomi kumsisen ki banakwo ka Karbi Association wat ladanga bun kakam kumaongi presiden ka senjuk jong kirambasnom nasno bangna banwan Tenrei habang rejingwan kini kinong yalang hapo office jomna. But kamtam habang akan mau ya ka history snowbahan na kalian jopi ka association kan mau ya ka history hakapor bengilkun banyo ya ka independen sa India. Kinong yalang ihnen rangba jomi Kipasan ki jomi, ki longkemi ki jomi, ki meidot ki jomi, ki bomdon syuk batni hasla jomi nega kendo, ki yatrei sito, naka bentaban penyo, ya kari India kabalayu. Boba, uknam mudai derek atas kum, teka bangakwa ban om yapi. Ngan kerjina ba ladang amna dan om bale sisne nginle man lausne ya kijingron kam jopi ya kini kipratli kislo da kabang ya slok lang bati lukele meli jopi kampam ba merelbon ngan sai slok lang ru ba basotun WMLE na jirang na makadon katukan itali hapo jirang konsensi bat kumjuru ngan saya slok lang bati Dr. Bom kabahap hantay hapo umsning constituency bat kata kabangile kung mga ongit di kwa banyo i bakaway kasno
hakaway pakaway kadong joke jelam beglajum kidei badiok ya ka connectivity kababit kababiang namaka roy kapa kajingkiu habisnong habitao kabanga Hashem kalok dei tat endang yok ya kalentiyen kababit kababiang leno bagi Yeruspa, leno bagi don kino kita kijing don kijing kibabit kibabiang habis nong hati kau jomi leno lut kita laten himyo ya kasurok kababit kibabiang menta kijing anggur jomi habis jelam gila kolong bangin promote lani bangin kentiu ya kakurisip bat hitit bah kijing ontut kinong jumok kai pertei hake jelam begala jumi ka bomlong suk ban yakre haka sisden om duna ya ka khat arlak ngut ki toris ki bawan hake jelam begala tenrai ngan ya thu ya pingi dan duna palat ki jaka jumok kai dena kadau mi kwa lapi ong hari boy district Lapi Om sa West Kasils District, Lapi Om sa ki District Kibaper. Ikwa ban penbun siu ya ki jana jumokai. Hakaba kan boy kapor balese san paulak sismen. Itoris kin boy bantur sa kejela kejun. Bat laramila ban le kumkakan lo. Kakamay. Kabacur na kabenta kalong yin kalong senjum. Jomhi nagapor lang ini keren yang dibalang berlasa lang ini keren yang dirusyamkan lang ini keren yang dinaliakan sports lang ini keren berkinonwai konsep dan konsep identiti kepentingan diperlukan kami kimdi besadin wajunya kongi dan sadin ya. Tentu kejuk bukan suara lali kita kejuk. Mentang idon ha dari kejuk ke generation kabangi na yalong kejuk. Nilong akbar. Ada perkat keperlain. Talong brio mandrio. Kumunong nikmat terbing asal sarong. Bernikmat ya dari konsumsi. Kaba kawai naiki subscribe kebangi idon. Diperlukan di film kibriu kibanan kiu syafran syakmat. Atau bersih orang keren yang diperlukan sama. Saya yang sok dan baikul si kentin arangkin. Idon di alam niam longestan dan mempat lawang suli. Tapi si kentin kan sok. Agustin Matius. Tenau arsan khotbah akunnya. Kebomhani usyakiri kebomhani nangi. Melaminat hagokan dia. Untuk ini hambun nirwana. Itu disama. Kanong kababun, kanang application deh. Kali ini disang. Ini sakri lagi kami lekai. Lagi di kam cultural dance, KCS lagi ke plasha trup, lagi ke umjaran, lagi ke bisnong udah sibukta. Kita terus sibun. Shalanda. Kanong kabakam kau kanang app ini di lehari lumpi. Kelet ya gijing ya maya ya. Kelet ya bersin gijing bisni gijing tuyun. Kelet ya bersin gijing woknya. Tadi kapor kau hap pagi teli berlong kau. Tadi kapor kau pintri dari disuruh
dari Indonesia pakin poi trong thong trong dinh dọc bạc ngam ada chi belum bagi pun salah di ubun kibagi kemat Krishna oke ki belum kalawi jong ka thamri hoi nang sim jong ka thamri hoi ông tang di porok kali ki bener buram bak hukum nong nikmat trong ki ina rengkar